Neitora-ini ria Mlango Kubwa mwena wa Mathare County ya Nairobi kuria turatungwo ni mbica ya kieha kuona ni ihinda ria heho no gikundi giki kia aikari ni atarukire muthini mao no kieha na kigiriko gitangitaririo ni mundu ungi otigao matarania maria marahetukira miturire-ini yao muthe makigia na ihinda ria mwanya thutha wa gutugwo na nguo. Samuel Odur nora matuga na nguo ici. Odur aikaraga muturire uhana ta uyu miaka 13 mihituku na thutha wa kuhota kwehera na kwirugamia wega nikio raririkana aria makoragwo nao. Pia nimevaa nguo moja miaka mingi, nimekuwa na kiatu yenye imeraruka. So nimekuja kuona mimi mwenyewe nisikuwe mimi ni msafi na wenzangu bado ni wachafu. Kurigana na Odur aria maikaraga barabara-ini magituika akunyitwo guoko take no matuike andu afatana akwihokeka akiuga ni makoragwo na iheo itiganite. Wananchi watuguvu wa demokrasia ya Kenya. Terms of money, we have just appreciate everything because it is free. Odur akiuga o umwe witu agirutira kumateithia miturire yao no igaruruke. Usingoje lazima ukuwe na pesa mingi ndio usaidiane. Hata ile kidogo kwako nguo yenye umeshinda ama ile mattress yenye ulali inaweza saidia mama mwingine kwa slum na inaweza saidia mwingine pale kando. No wirutiri wa Odur nyukoragwo na moritu maguo. Vijana wako high on drugs. Na kuelewana nao lazima urudi chini. Sometimes lazima ukuwe mkali juu ukimwambia afanye hivi hataki na kucontrol hao. The other thing is wanataka umewaletea nguo, wanataka chakula. Unaona? But tunajaribu kuelezea kwamba hii ndio kitu tuko nayo tunaweza peana. So by the way wanakubali kureceive nguo. Juu mimi furaha yangu ni kwamba nikipewa nguo na nione mwenzangu amebadilisha nguo ni tamu sana. Aria magunekire na nguo ici muthenya wa umuthe makiuga na bali hiyo mali imetoka iongezeke mingi. Hata kama singevaa trosa na shukuru kwa ile mapenzi ya Mwenyezi Mungu. I've just appreciate what the Mungaro mtani have just assisted in Mathare. Neturakena muno tondu wa Mungaro mutaani Korokocho. Na thutha wa kwihumba nguo iria mekureheirwo ndungimakuranire waringithanio ria umakorire. Warathimwo nĩ Ngai nĩ wega onae kunyita itemi harĩ guteithia angi niguo no makahota kwirugamirira iturire-ini yao. Handu-ini ha Kameme TV kuma Mathare County-ini ya Nairobi. Rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjogu wa Wachira.